Taneno como xihundu xa lelu xihundu xa fulu xi twanana xo hala hene ivo nexo ni uxikayele okisangala ke ximbongo benia kyatumo isangela ene mulango kitadi pala kumateka kuvinga makwinya yadi xikwanza kuwatu pala kuixi amesena kuixi yase kikuxikala nakyo mubango Oplatina line yalondekesa kwela mmanwe wome wai mumbanza ya uishi pala kutamaka yalongoni kulangidela oishi ngebenge okikoka kyoka kya uishi ndasolukani xihundu xilonekesa we xiangola ambe wekwela eveka wemaka longoni kukobala lokitadi kya xibangu kifo matenda xibangu amata kuvinga maluvako zasuluka ni xiangola yalondekesa kwela João Lourenço amujingisa muishi ya França kala mutu wabeta kota kwa mene waiku ni muhatwe anadiesh amtambula kwa Emmanuel Macron kala kiwamumona mufoto yakamukwao twamba kwela onguvulu yangola wandala kutunga kikoka kyakatunda kia kate kulunda luwanda kate kumushiku kifwape kwinda yudika dingi ni kwenye vishila kuni lusolo Mpratina lana londekesa kwela art kase makwinyi ajimija xikwanza pala pamesenene kufuta pala kumuvana oimaye aikutile kusiki Puti português uzwela kwela kukasakana kima kya mbote ujitu wakatonda Puti português wakazala fene muhatu we paidizi nguvulo ulanga yalongo ni jifesa ni tulo ni idifwa ni ikonda yose ya mbonge ya kalumbu kifape ujitu wadikota Mark Zuckerberg wamba kwela Apple mumakwinya yadi amifo ene kavange kima kya ove tusulukana ni xihundu yalongoni Real Madrid wandala omujogala wetu Bruno Fernandes wene wamujogala kumbedie membe okwela wenenda mshikina kwa Real Madrid kima kya kukingila kwela kiki kibite Lula da Silva uzwela kwela wa DeLong katokala kukala ni mtelembe wakafwetele mushikola kifape yowa mdilong na mateka kusho mitelembe kubata ango notícia alondekesa kwela Ange wanda votunga ditenda dia kupanga mashimbombo mu ixiangola ifwa kisangela grupo Jacques Motors Angola enenda panga kimakiki ihondo echa msulukani kwela mukisa cha ukaza muhatu waini dikalu dia tate mu dia mwambata ifape dikalu didi diene dia tusase kate mukindala kiki ifwa wajingisa tate tusulukani Ponto News yalondekesa kwela Guilherme da Paixão omutu ene mumtala dingi mumtelembe wa TV Zimbo kinyiki watu eha kutala ofala Angola tunde Guilherme Guimarães kya tunduko tusulukani kuzwela kwela ninjimbo yeza nayo xiaga ya kwela Edi Flow ambe kwela jingi somu hatu we kindala mungu nange kindapita talidi yo enda kwa kubinga kitadi eningo pe enda kushalela
Jimbu yengete bezimbe londe besakwela okusumbisa oholwa au balakala mu makwenye nikiyadi kajimidi yajikwanza owadilonge ndamateka kutambula makwinya 35 ajimidi yajikwanza pala yo amudilonga mushishikola ja nguvulo jimbuye.